Samukele kuMaskandi online magazine nibingelela onjabulo wamkhonazi nendoda la eceleni kwami ngeke ngize ngi-introduce ngisho nje eluphile kwelami dali mfowethu uyaphila Eluphile kwelami lamaphela ngoba wele emcabango wena uphila nami siyaphila mfowethu ngingabingelela wena unjani wena hayi sikhona mfowethu sila eCarnival City uyangena estage abantu bayakujabulela kakhulu amazwi akho mhlawumbe abantu nabakujabulela namhlanje ngathini Eshe ngingabonga kakhulu amazwi okubonga ke kimi ngiwabona ngathi mafishane kodwa alikho elinye igama elihlula ukubonga engathi nje bengakulindele nami lokho ukuthi mhlawumbe abantu bengathokosela kangaka ngiqala nqanje ukuza kubo ngizodlala ulive bengakaze beze bengibone kodwa ngendlela abawuthokozele ngakhona bawuthokozele kakhulu ngicabanga ukuthi mhlawumbe okuningi ngisaza ukuthola futhi ngoba phela okwamanje vele ngisanda kuphuma stage so okuningi angakakuzwa ngabe ukuthi kushoda aphi kulungisa aphi indoda ngilungise lapho kulungiseka khona kodwa nje cela ukubonga kakhulu kubathandi bomculo ukuthi bakwazile ukuthi bafike kumfowethu ngoba kade babizile wathi bafowethu wozani la eCarnival City sizobe sihlanganyele namanye amaciko nami ngikhona so lokho ukuphuma kwabo bebe baningi kukhombisa ukuthi maningi ama-artist noma mhlawumbe umculo wamaskandi bafisa ukuthatha bawubeke endaweni efanele ukube kuthiwa mhlawumbe nathi besikhona la bona ababananga akaze bebe nalo lolo gozi lokuthi kukhona umlabalaba noma mhlawumbe kukhona ubani oyicula umculo wamaskandi bethi nathi siyafisa ukuthi siba khona siyobona iqhawe lethu engikhomba ukuthi laba abebezile bethi bazobona mina ngendlela bebejabule ngakhona ngiyabonga nabanye bebengangazi namhlanje bayangazi cela ukuthi abantu baqhubeke lokho engikubone lapha kube kuhle kakhulu sengathi ngaqhubeka futhi mfowethu uma ungena stage ingoma oyidlalile ngicabanga ukuthi ingoma ethanda kakhulu kulezi insuku zingenyile abantu bayithakasela kakhulu umlabalaba ke mina angimazi manje sekunesikhathi ngilandela umculo wakhe mhlawumbe usakhumbuli ukhiphe album ethi elandela ethi njengozahara sasisonke wamayimayi lapho kunengoma ongishaya lapho izazithi phambilini ezazithi la gaselima awubheka amathunzi nawaye ukela mhlambe lelithuba lami lokugcina lokuba ngihlabelela lo mlabalaba loya oyishaya lezi yangoma siyanasana umculo uya-evolve as time goes by but then lo yamlabalaba loyana mfowethu uyazi nje ngizokutshela nje into eyiqiniso futhi abanye abantu ufuneke beyazi be-understand futhi akekho umuntu wakwasuka wathi uqala into yakhe emculweni jikelele akekho umuntu wakwasuka wathi mina njengamanje ngiqala into yami ngesikhathi uqala into usukubukela kwabanye abantu abenzayo okuhle okuthandayo okwenza ukuthi nawe uthi nami ngiyafisa ukwenza lento efana naleya umuntu njengami nje mina ngathanda kakhulu umuhle khuzwa nomgqumeni ngibona abantu engangibalalela labo abangenza ngaze ngathanda umculo wamaskandi yabo so leso style leso okhuluma ngaso noma lo album leyo leso style leso ngicabanga ukuthi mhlawumbe abaningi bazosikhumbula noma bangazi bazosilandela ukuthi lapha ngangidlala style esikamgqumeni nesikamuhle khuzwayo yabo so ngangiveza ukuthi mina kahle ngisukaphi kuphi lokhu ngoba siye sithi isiZulu yakhela ngamaqhubenye ngakhelephi mina ngisukaphi ngoba wawungebuza ungibuza wawuzoshona ukuthi lo muntu lo uculisa kwamgqumeni abanye bethi uculisa kwamuhle yilapho vele engakhandeka khona ukuze ngibe umlabalaba namhlanje ngoba ngaze ngakuvumela futhi lokho ukuthi ngibe yimi ngibe umlabalaba lo nguye namhlanje owazi ukuthi umlabalaba siyamazi ukuthi umsebenzi wakhe uba so noma mhlawumbe ama-instrument akhe aba so izinto ezifana nalezo yabo sengisho ukuthi nje abanye abantu kufuneka bekwazi lokho ukuthi yakhela ngamaqhubenye and futhi okunye kwesibili lapho osuka khona noma lapho ofunde khona funeke ungakhohlwa qala ngakho ukuze ukwazi ukukhanda ifoundation yakho ukuthi mawenyuka ukuze ufike lapho ufuna ukuthi ufike khona funeka uqale lapho uqale khona lapho ufunde khona futhi ngizokahle kwethu ngicabanga ukuthi uyi-perfect example yomuntu okwaziyo ukublenda ini mhlambe ngalendlela abantu asibohlwanisa khona umaskandi khona nomaskandi lo vele wehawu bese bakhona nomaskandi lo wesimanje manje khona ingoma oyishayile nomzukulu ethi ngicela uphile kwelami leya ngoma leyana kuyavela kakhulu ukuthi mhlawumbe ingaba isample yengoma engekho ku-genre kamaskandi ukwazi kanjani ukuthi uthathe mhlawumbe mawuthi kuyiqiniso ngempela lokho ukuthi ukwazi ukuboleka kwenye igenre ubuyise ngapha kumaskandi futhi mawusukwenzele lokho ungahambi emazwini ale yangoma mhlawumbe i-hip hop but ushintshe wena ujike ngamakhono akho because siyawazi ukuthi kukhona mhlawumbe abanye bathi ukufudumeza kwengoma ukuthi ucula mhlawumbe le yanto ebike yashiwo phambilini but usuyenza umaskandi but wena ukwazile mhlawumbe ukuthatha mhlawumbe the instrumental side of it
once uyiblenda in ngomaskandi yakhuluma into ehlukile ukwazi kanjani lo Ngizochaza nje ake ngichaze lapho uyazi leya ngoma leya namhlanje angeke ngize ngisho ukuthi mhlawumbe kwaba khona emqondweni wami ukuthi ngiyenza leya ngoma exactly yabo ngafike ngadlala i-bass ngadlala i-keyboard lenenye kwakhona into eringayi kimi emqondweni ukuthi ake ngishaye into eso yabo kube ngathi khona into engiyizwile kodwa manje ngingazi ukuthi ngiyizwephi yafika emqondweni ngayishaya ngithe mase ngifaka leya keyboard leya kodwa ngalokho ngisho ukuthi le sound le ngidlala la kodwa ngiyayazi kodwa manje ukuthi ngizothi ngiyaze laphi angazi ngase ngibuye ngikhumbula sengibuza uNondaba usonakala Nondaba le sound le konje but Nondaba hayi man i1100 yakhumbula 1100 ifone i-ringtone yakhona ngathi mina ngiyakhumbula ukuthi kune ringtone ya te abaningi mabawazi lawo mafoni bazoyazi uma sengithola futhi information ukuthi hayi man nengoma akhona i-keyboard edlala so kwamanye ama-genre njengoba Akon abo David Van wathi into kanjalo ikhona i-instrument ekhala kanjeyana ngakhani ngicabanga ukuthi ngiyasho kodwa ukhona into eyake yadlula emadlebeni ami ekhala kanje noma ngingazi ukuthi iyona yiphi so angeke ngize ngisho ukuthi mhlawumbe ngakhopha khona ngangenalo ulwazi lokucabanga nokuthi ngenza into efana nale kwakukhona kimi emqondweni ukuthi khona kodwa into ekhala kanje noma ngingazi ukuthi yini yabo so yingakho ngoba ngafike ngenza ingoma ezokwehluka engathiwa kukhophiwe lapha yaze yafaniselana nale yangoma leya yabo yeah mfowethu umculo njengamanje awulawulwa ukuthi uba uthini kubani kufanele ustick engomini ushaye ngendlela oshaya ngayo futhi ke lokho siyakubona kumlabalaba ukuthi uyashaya but umuntu obelandela umculo wakho uyazi ukuthi kuyakhona umthinini nomthanayo kwenzakalani lapho hayi phela umthinini hayi intwana yami le yangapha ngakithi le yathanda ukuthi nje hayi ingibize ngolokujana ngomthinini ngingazi ke phela noma mhlawumbe ayitshela ukuthi hayi ngimncane ngomzimba ngithi ngoba phela siyafana nje waye ngibiza ngomthinini kodwa nje cha kwaba khona lokho nje kumdlalo okufana nalokho namanje futhi kusekhona siyakhulisana ke thina sizinsizwa sidlale nje kasingcwenge nensizwa ngizwe ukuthi ihawu lakho lingakanani yabo nje ngamanje nje sengifike ngadlala lapha ngafike ngathi uyayibona ubaba ekhaya maye ekhipha ingane ekhipha indodana ezoyibeka incingo sengifike ngabeka lapha ngashiya istem zokuthi nami ngiyakubeka la uzodlala nje lapha macishe ama-artist amathatha azongena njengamanje bese ngena yena sengikwazile ukuthi ngifike nje ngimbeke lapha ngithi mfana Mozo uzohlala lapha nawe ubone ukuthi abantu bazokuthanda kangakanani yeah kwavela ukuthi uthi nami masingesimbize ngegama umuntu olandela umculo kuzokwazi uthi engangena khona imoto awayithenga noma ngeke ngisho ukuthi yipi wathi engangena kuyo lo moto leyo ayishaya izule yena ibheke noma lapha afisa khona kungenzeka into hayi uyagagamela lapho phela leya muntu la igitshelo nombani ufuneka kwazi lokho naye ufuneka azi ukuthi hayi isinabanikazi abayigibela yabona ngoba ngibona ngifaka insuthu nje namhlanje yeah umuntu ofuna ngiyigibeleke le yana ayigibela nje abafana abancane abasafuneke becabanga ukuthi kufuneke nginyathelephi yeah ufuneke na uma ungena lapho ubonakala ukuthi hayi angena ke indoda kusho ukuthi ubona lapho nawe ndoda uthi lapha hayi akwakweza ukugibela mfana sazothatha iminyaka phela sengize ngamgqilaza futhi ngathi ngaphinde ngatoboza kuse-early futhi engakacabanga ukushintsha before keep album hayi phela le yafika ne-album oyafika ngqoka ekuseni nje ngahamba ngoyilanda ekuseni nje sibeka ngathi iphuma i-album ngabo-12 yayibe isizela ingane yakithi yesibili angazi-ke noma nawe uyoyimela yini futhi nayo noma uyoyigibela asazi kodwa but singasho ukuthi mhlambe ngokwezinga lomculo mhlambe ningontanga ubona kanjani lapho ukuthi ukufanele ukuba imbangi yakho noma mina ngidlala nezingane angidlali nezingane ngoba ngikusho lokho futhi hayi ngokunanaza ngangihlezi mhlambe ngibezwa abanye abantu beqhathanisa lapha nalapha ngibuye ngithi kodwa hayi kushuthi njengamanje kuseyisikhathi sokuthi bangiqhathanise siyeza isikhathi sokuthi bengangiqhathanisi futhi ngisazohamba ngedwa khululeka angisho ukuthi mhlawumbe nginenkinga nabanye abathize kodwa nje yena awumthatha umbeke ngapha emva kwami akangilandele ngemuva ngoba usazongilandela futhi akahamba uqaqa estudio ngihamba uqaqa ndoda hamba uqaqa yeah ilokho nje no mfethu sebo kakhulu mhlawumbe nje ngoba uyi-artist futhi esilaziyo mhlawumbe ungawushayela inote elilodwa nje kafushane bese sivalelisa okay
Mfowethu ziningi kodwa ke ngithi nje khona ingoma wayishaya iyona ngoma leyo umlabalaba engaqala ukumazi ngayo futhi ngamlandela ngayo ingoma yakhona yayikula album ethi njengozahara ingoma zakhona zazimbili nje za trend futhi usayikhumbula ithini konje leyo ikhuzela oh ikhuzu uyisable eqhuzu ngoba uyazi bangihlekise bathi abantu ngiyathanda ukucula ngalezi zinto phela sizona ingane phela phela siyasikhumbuza abantu abadala bathi lesizala amakhehla aye yabo ayethi hey wemzukulu yenza so cha bafowethu mfowethu ivoice yami seyishile nje ngamanje ngibuya lapho kuyobhimba lapha ngibhimbela abantu abasithandayo so ivoice yami ayikho kahle njengamanje ngizokwazi kuzobuye ngiculele ngingakhathazeki hayi mina ke ngisebonga kakhulu futhi ngesikhathi sakho Siyabonga. kube nawe kuhle ke phambili siyabonga kakhulu mfethu